kuri uyu wa mbere tariki 23 Nzeri 2019 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwarekuye by'agateganyo uwitwa Dr Francis Habumugisha, umushoramari akaba na nyiri Goodridge TV ukurikiranyweho gukubitira mu ruhame umukobwa witwa Kamari Diane. Akurikiranyweho ko tariki 15 Nyakanga uyu mwaka ubwo yari mu nama n'abakozi be yahohoteye uwitwa Kamari Diane. Mu kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ubushinjacyaha bwasabye ko Habumugisha afungwa by'agateganyo mu gihe hakomeje iperereza kugira ngo atazasibanganya ibimenyetso. Kuri uyu wa mbere ariko urukiko rwaje gutegeka ko arekurwa by'agateganyo kuko yarakurikiranywe ari hanze amezi 2 imbere yo gutabwa muri yombi, kandi ngo ntabwo yigeze abangamira iperereza. Ikindi kandi baburanaga kwifungwa n'ifunguro rya Dr Habumugisha nuko yatanze abishingizi urukiko rwaje gusanga ko ari abantu bazwi kandi b'inyangamugayo. Dr Habumugisha yategetswe kwitaba ubushinjacyaha buri wa mbere wa buri cyumweru, kandi akaba nta nama yemerewe kujyamo yaba iya leta cyangwa se abikorera ku giti cyabo. Ntabwo kandi yemerewe gusobanura kuri video imushinja guhohotera Kamari Diane. Yemeje ko kwitera Habumugisha Francis akurikiranywe kandi afunzwe mu buryo bukurikije amategeko. Yemeje ko hari impamvu zikomeye zituma urukiko rukeka ko kwikorera Habumugisha kuri cyaha akurikiranyweho. Yemeje ko kwitera Habumugisha Francis urukiko ari hanze. Yategetse ko ahita afungurwa by'agateganyo icyemezo kikimara gusoma, ajya yitaba umushinjacyaha bwa mbere w'icyumweru, abatemerewe kugira inama yitabira no kuba ntasobanuro yatanga kuri video yerekana. Yategetse ko rurangirwa murika arugira abantu kandi ishingizi n'abitera Habumugisha Francis muri cyemezo. Yategetse ko mu kwirukanwa kw'ubutaka ufite API 5 na API 2 icyemezo kwitera Habumugisha Francis cyangwa umwunganizi we no guteza umukuru w'imiberere y'ibyangombwa by'ubutaka amasaha 48 nyuma y'uko icyemezo kitajuririwe. Aho icyemezo gifashwe kandi gisomwe mu ruhame ku 23 Nzeri umwaka wa 2019 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rugizwe n'umucamanza Emmanuel Wamugu ufashijwe n'umwanditsi Kayirere Françoise. Usibye ibyo hari kandi n'imitungo ye yafatiriwe aherutse gutangamo ingwate, ndetse akaba yasabwe guhita atanga ibyangombwa byayo bitarenze amasaha 48. Umucamanza kandi yavuze ko iki cyemezo cy'ifungurwa kwa Dr Francis gihita gishyirwa mu bikorwa kuva igihe uyu mwanzuro urukiko kandi utajuririrwa usomeweho. Yasabwe kuzajya yitaba buri wa mbere wa buri cyumweru mu gihe urubanza ruzaba ruburanwa mu mizi. Yaba Dr Francis Habumugisha cyangwa se Diane Kamari nta numwe wigeze akandagira mu rukiko kuri uyu wa mbere. Isomwa ry'uru rubanza kandi ryasomwe mu gihe kitarenze iminota 30. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.